Ajde. Treba li najava za novu magistralu, ajde? Treba najavi nova magistrala. Aj ti. Rušlje Brdo Božanović. Ko je zainteresovan? Može doći na izlet. Može, ptice cvrkuću i danas dan u Božanovićima. Digni ovdje gore. Ptice cvrkuću. Dobro, ovo je samo za strika i strinu. Ljilja zna o čem pričam, Ljiljo, da znaš kad ti budeš gledala ovo. Pa ovo trese, vid ga, neće ništa valjat kako drhti ruka. Ant kamena, pazi. Neka ga. Trebali smo ga baciti kad odozdo naiđemo. Ajde pristajem pauzu. Ja sam prolazio, pozdrovio kamen, ali dobro. Da malo zasviramo, da prepadnemo Međeda ako gdje ima. A koliko ti može snimak trajati ovaj? Može dosta. Ovdje treba malo kanala prekopati. Da nam razvaljuje put. Viš da je neko prolazi po batranu. Šta je to ove grančice? A? Evo. Vidim se trabe puno. Da je neko znači dolazi u selo. Lepo gledaš kako snikaš. Šta ono ide za nama odozgo? Ti mene zezaš. Ne ide ništa. Samo si učinila. Prava magistrala, gledaj. Evo nas prema krivini u Tomovini, još malo smo tu. Približava se doručak. Približava, mora se grana. Idemo dalje. I kako se čini? Nikad bolje. Nikad bolje, pa nikad bolje nije bio. Krivina na Tomovini, stigli. Gdje ćemo? Nije valjda dole? Gdje ćemo? Ljilja, zato sam ja pošla prva da ovo sve izvidim, pa da vidim možeš li ti. Šta vam je ono, dole se ono rovilo na putu, vidiš li ispred? Je li to ono gdje ste cije stavljali? A nije dole još. A možda mi se učinilo odavde s krivine. Nema ništa. Čula mi se da je na putu razrobljeno. Evo ovdje smo cijevi postavljali, tu vidiš. Odlično. A evo ga, pa nisam ja puno promašla, vidiš da znam. Suvo sve, potok teče kroz cijevi. To je dobro, da vidimo. Tu se krmat blate. Ode čovjek da provjeri, da curi na stranu. Odlično. Ovdje je kiše padalo, nekad nije davno bilo. S ozbiljno kiše padalo. Mokro sve ovdje, vidiš.
Ovdje su se valjda bolje Bogu molili. Vidiš da je neko prolazio poslije kiše, gledaj. Tragovi. Evo. Pusti Bog. Gledaj. Vidiš? Evo nas iznad Kruševica. Da mi oči ispadoše gledajući ko da vozim. Iznad Kruševica, džeda Neđa. Sad su ispod Kruševice Milivoja Đurčića. I Miloša Đuričića. Sad su tu njegovo. Idemo dalje. Evo nas krivina iza Kruševica. Čujem u muziku i kod da nas trubači dočekuju. Trubači, jeste, kako dočekuju. Aha. Ovo uzimamo iz prve. Dobre. O, kaj je krivina da mogu da snimim. Idemo dalje. Otkud vam ova ovdje rupica ostala? Ostalo. Možda je voda ovo napravila sad. Kruševice su gore lijevo. Čekaj. Džeda Miloša, krijeni malo gore da se vidi. To su Kruševice Džeda Miloša. Put je. Evo ograde ovamo je dalje. Vidi se ograda, Milivoja. vidi. Evo nas krivina Kruševicama. Pozdrav za njega, Sejfo nam kaže kakva je muzika, pa muzika je bila takva kako se slušao, nekakve komentari. Nju ne možemo iz prve. Idemo prema Paljevnama. Ovdje je malo kamen. Moramo polako. Dobro. Evo ovo bukve gdje sam se ja nekad potpisao, ali ne vidi se više izblijedlo. Što je računanje? Pa ne vidi se, nema. Zaraslo. Evo Paljevina, na Paljevnama. Malo dole ispod. Već paprat izrasla po putu. To je svašta. Koliko su novi godine dočekali u svom domu pjevači, naravno pjevačice, koliko imaju kućnih ljubimaca i tako. Razgovarali bez problema, pa pitali smo Nedu Ukraden. Koliko je novih godina dočekala u svom stanu u klubu Porodice? Evo nas iza Rizvanovine, odvajanje za Kuljevu bašču. Ajde malo da snimamo dole njihovo. Ovo za Kuljevu bašču. Ima kako se ne vidi. To je dole odvajanje za Kuljevu bašču. Još malo smo stigli.